Uwitwa Aisho Speed yamaje kugera mu Rwanda ku isaha za 4 z'ijoro n'iminota 40 nibwo yarasisikaye ku kibuga cy'indege i Kanombe. Yahise akurwa mu ndege yarajemo ndetse neza cyane mu cyubahiro, ahita atwarwa i Musanze aho yaraye kugira ngo uyu munsi ajye gusura ibirunga, asura ingagi, aho ari buvuze kuva mu birunga yerekeza i Kigali nkuko biteganyijwe ku rugendo afite. Arerekeza i Kigali ariko uyu munsi arabanza atembere muri Kigali ho gatoya ari ku kinyabiziga cya moto, akore ya live streaming ye, narangiza ajye muri stade Amahoro kureba umukino wa Rayon Sport w'abagore, ndetse narangiza aze kureba umukino wa Rayon Sport na APR wa Super Cup uri buze kuba none uyu munsi. Aisho Speed ni urugero rwiza rwakugirwaho n'urubyiruko nyarwanda ndetse n'abantu bose, nkuko nkunda kubabwira kuri Bean Creator Hub, nuko urubyiruko nyarwanda rukwiye kumenya ko social media ari ikintu byakugira icyamamare, kuko Aisho Speed ku myaka ya 20 ni icyamamare kandi araza muri private jet. Nihaza kuko ntago yaje mu ndege rusange agera ku kibuga cy'indege, yaje mu ndege ya private, ntago yigeze aza mu ndege rusange ya Rwandair, yaje mu ndege ye atwarwa acishijwe ahantu haca abanyacyubahiro i Kanombe, arangije ajyanwa i Musanze kugira ngo agenda asura ibirunga agaragaza n'u Rwanda neza nkuko bivugwa na Ministeri ya Sport ndetse na Ferwafa. Uyu munsi araza kugaragara muri stade Amahoro ndetse araza kugaragara ku mukino wa Rayon Sport na APR n'umukino wa Rayon Sport w'abagore uri buze kuba uyu munsi. Nkuko Shema Fabrice umuyobozi wa Ferwafa yabivuze, yavuze ko uyu musore agomba kuza agashyigikira umukino wa football nkuko ukunda, nkuko bigaragara nakunda Cristiano Ronaldo, ariko akaza gushyigikira umukino w'abadamu kuri uno munsi. Ndetse Aisho Speed araza kugaragara muri stade Amahoro muri half time mu gice hagati mu mukino, araza gukora za stream ziwe kandi aze kwigaragaza neza, yerekana u Rwanda ku rwego mpuzamahanga, cyane cyane ko kuva yagera muri Afrika Aisho Speed abazungu cyangwa se n'abirabura b'abanyamerika bakomeje kurakara cyane, barakara Amerika ko ushobora kuba barababeshye ko Afrika nta bantu bazima bahaba, Afrika ko haba abantu babicanyi, abagome, abatindi ndetse n'abandi bantu, ko nta muriro uhaba, ko nta internet. Amarira yabo akomeje gusesekara ku mbuga nkoranyambaga nyuma yuko Aisho Speed akoze urwo rugendo, ndetse nubwo yajyaga mu Bushinwa, naho Aisho Speed yagiye mu Bushinwa, abandi bazungu bamukurikira batangira kwibaza ese koko mu Bushinwa naho habo ubwisanzure, bigaragaza ko content akora ifite ukuntu igaragaza. Ariko ubwo Aisho Speed yatangaza ko akagiye kuza muri Afrika mu Kuboza, atangaza ko agiye kuza muri Afrika, muri commentaire nyinshi batangiye kumubaza ngo isi uzakora streaming gute.